Difu Treasury along tangka kapang lima puthak John Sing tika tharpen birta mai ke pha lake therak me alam Korkanti constituency angkang Den Dagat along Kewangji MP kilika baha BJP pen vote ke hangamai kapaman West Karbi ang long jurikin denga maker ke sopterang avetanglo. Kardom ada birta longpen nili birta than bang sami Monica Milikpi non birtang tonpen arjuitha. Difu Treasury long tangka kapanglim kapadingdang lama lampen jangmi player ni Johnson tika tharpen amethang bohalong birta mai phasi Treasury along rod atangka kapanglima puthak kathera kalam pherang ke phan than pachini. Difu Treasury along tangka kachopang lima puthak John Sing tika thar amethang bohalong birta mai phasi Treasury along tangka kachopang lima lam ke therak me melo pusi pherang ke ang nu ningje Treasury sai phuwa Morendra Sharma Raja Phan Panung Kukpen ke planga tuma phan tangka mate bill kipi wong ke alang liphan ang song pen ke toidoji pusi kathar sangho pherang ke phan than pachini Difu Treasury officer jitu scam ulai porigol etu bahut lajor kotha etu okol Difu Treasury buli kotha nohoy etu the character of the Karbi people eneka nisina hol gol kotha tu he karone ami hokolue last paisu aru eneka scam koribo poratu Treasury officer hokolok konuba akha dise je tumaloke ji koriba ami tumalokor logote asu etu buli ase uporor pora নহলে এনেকা লাজৰ কথাটো কৰিব নোৱাৰিলে হেতেন সেই কাৰণে আমি এইটো প্ৰতিবাদ কৰিছো আৰু আমি কনডেম কৰিছো যে এনেকা একচন কেতিয়াও হ'ব এনেকা হ'বলৈ কেতিয়াও দিব নালাগে আৰু যি সকলে এইটো ইনভলভ সেই সকলক প্ৰপাৰ পানিশমেন্ট তেওঁলোকক দিব লাগে আৰু এনকোয়াৰি টু ইনভেষ্টিগেশ্যন টু CBI দি দিব লাগে কাৰণ এই টকা কিয় 30 সকলে জানে এটো মই আকো কৈছো এটো বেছি কবলৈ অলপমান বেয়া নহয় জানো যে কিন্তু নকলে এটো উপায় নাই খুই থাকে সেই কাৰণে আমাৰ কাৰ্বি সকলে খুই থকা মানুহজনক এটো হুবলৈটো নিজৰ ঘৰতো হুব পাৰেটো এসএম পাৰ্লিয়ামেন্ট গৈ পেলাই হুই থাকিবলৈ তাতো হুবলৈ জাগা নহয় সেই কাৰণে সকলোৱে এতিয়াটো গম পাইছে হুবলৈ মানুহটো তাত পঠাব নালাগে খুলে তেও নিজৰ ঘৰতে হুব APHLC এ জিকিমেই কাৰণ সকলোৱে আমাক ভিতৰে তো আমাক সব জনাইছে এতিয়া আমাক হেই দিব কাৰণ বিজেপি চৰকাৰে কমন মানুহৰ কাৰণে নাচায় এই বিল জিতু দিলে কমন মানুহৰ বিল 10000 20000 বিলটো নিদিলে 5 crores 10 crores এইবিলাক বিল হে দিছে সেই কাৰণে 5-10 crores তো আমাৰ কাৰ্বি মানুহ নহয় এইবিলাক জেনাৰেল মানুহ ধনী মানুহ সেইবিলাককে দিবলৈ বিচাৰে সেই কাৰণে কমন মানুহ আৰু তেওঁলোকে সকলো কমন মানে খুব বেয়া পাইছে আৰু আমাকে সাপোৰ্ট কৰিম বুলি সকলোৱে কৈছে আৰু আমি প্ৰতিদ্বন্দিতাটো হয় কন্টেষ্টটো against BJP হে হ'ব কাৰণ BJP তো টকা বহুত আছে আৰু তেওঁলোকৰ একচন গ্ৰুপ বুলি আছে মাৰামাৰি খুব কৰে সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে আমি ফাইট কৰিব লাগিব আমি শুনিছো আমাৰ পোষ্টাৰ বিলাক তেওঁলোকে ফালিছে সেই ফালে ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং ফালে আমাৰ APHLC টু আমি এটো কমপ্লেইন কৰিম Korkanti constituency angkang Jamini Phai player ni Dentagat Be Pok Edarong Pathua Klamalong non kebang GMP kiligalong BJP pen kachapati dunjia candidate Horen Singh Be Pharman vote kerek pia mai kapado pon birta card news asa hemalong birta napali Labang so mai along aluhi sarpo man pen Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghak Chetongdon man pen aluhi man pen MP candidate Horen Singh Be EM Rajutiso MLA Barim Bidya Singleng atum pen Chenglok penangan ke thekiding atum Chetongdon Bangso Mai Long MP candidate Horen Singh Be pen Maya Long Lam Theke Jaipon ke non ke bang GMP kilik BJP Phanjong si pa hailote Parliament along Karbianglong arat kar I hemprek ke palong ji aphan Parliament along ningje dunpo BJP sarkar chari lo kupen ke dead lo ason kaching thura sai ke claim pen chenglok ke dukke laga phan sang ilina long sikai sipen pipar jir pon long lo kupen chenglok ason kaching thura mo ke dengpon aputhak maya long ke jaipon padu
এনে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি আগুৱাই যাব লাগে সেইটো আগুৱাই নাযায়। গতিকে এতিয়া ৰাইজে বুজি পাইছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ সংকট পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব, কাৰ্বি আংলং পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব। সেই গোটেইখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰি ৰাইজে এতিয়া প্ৰত্যেক সমষ্টিত আপোনালোকে ৰাইজে আমি ইমান মানুহ ভোট খাব বুলি আমি হোৱা নাই, যিবিলাকৰ আপোনালোকে জানে প্ৰায় 25-30 হাজাৰ এতিয়া আমাৰ আৰু যিটো ৰাইজে ওলাই আহিছে আন্দোলন কৰি আহিছে, আশীৰ্বাদ যিটো হৰেণ সিং বেদীয়ে দিছে, সেই পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলঙৰ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে এবাৰ বিপুল ভোটত হৰেণ সিং বেদীক আজি কিমান মানুহে এইটো যোগদান কৰিলে? আজি প্ৰায় 40-50জন মানুহে ৰিজাল্টবিলাক আহিয়ে যোগদান কৰিছে। বাকী প্ৰায় যোৱাবাৰ কংগ্ৰেছ হওক বা নিৰ্দলীয় হওক যিবিলাকক চিন্তা কৰিছে সেই প্ৰাৰ্থীবিলাকক এতিয়া 13 আৰু 14 তাৰিখে আমাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ সেই কেণ্ডিডেটবিলাকক যিবিলাকৰ যোৱাবাৰ হাৰি গৈছে সেই কেণ্ডিডেটবিলাকৰ গোটেইখিনি কেণ্ডিডেট প্ৰায় কেণ্ডিডেটে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰে। আকৌ এবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী আসনত বনোৱাৰ স্বাৰ্থত সকলোৱে West Karbi Anglong jiriken denga maker keshop terang avetanglo alang li difu civil hospital along segachelang bomotsi jami pliar ni ada porphai phora chiti malom arong chewoi jui lupusia hemasang hopen kat news aphan pachini alang li arong ka chewoi hut alang li chor pen pin somar bang pho lapen arlo somar bangket hom lapen don raba phan ningduk atalo along otekang alang li arong ka chewoi hut arda trok nerkebra trok mate nerkeb kebra trok andolo Jurikendeng mate West Karbi Anglong along anonga chatangklong teranga sangho phan bhom tiar nisi arong thondam ji puta birta long thu non molom so por phan birta moin tomponixna Uff, ini siksa kelapa nih lah so cupen cerap leka cerap. Potlo na ngina chusir ham tamle inisu Ini siksa kelapa nih lah so cupen cerap leka cerap cing sok tahun elo. nang cucut bu cepaking dan mati Tangkalam lo ti oi cepat keng cita. madhari non alom tar beauty parlor long discount pi bom ke Kalang ma, kona lo lake. Jifo ATR lo Iron Bridge adung rong supia long ke chengsi sopin so la pesor lo tu kapamata dim lo Kalang ma, Kalang lo, kechengsi sopin so lapen soar lo phat kapamata dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin pinahumrig mo. Ganj. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered
if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed. I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice. Introducing a system that can assure you. The Voter Verifiable Paper Audit Trail or VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth. The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready. Step 2. Cast your vote. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3. See the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experience trust, transparency and fairness. It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing. If your name is not in the electoral roll and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote in ensuing Lok Sabha election 2019. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Nilingkan kray silo vote ke joktan. Nilikai ta mathada. Niliki piagot lakha pondoma. Kalite nilike berate machine along klang pamiloma. Nilikai ta mathada ke joka tengpen ke patinia varsai doma. Ningke hanga bang phophat ke joka vote lo dam lo puang thek doma. Ningke hanga party aphan. Kachiki klong isia kimia dichi. Vote ke jok ang thek kot pen ke patini un adichi VVPAT henlo. Nilining dorik ason anthir thipen kang sai un adichi. Lake isi salajong pen karjab adichilo. Lapen EVM along Cherap lok ahor mulo. EVM la pen VVPAT pen nang liko son si vote jok po. Keng kamisi polling booth ar lokilut. Vote ke jok ahem ar lokilut dam pen presiding officer si ballot unit pe karpo. Keng kam hini vote jok milo. Ballot unit along akilir abatan along ning ke hanga bang puamen mate ang tek pen pachiton ra ber ignon. Keng kam ke thom ake era tur klang loma. Ning ke hanga bang puamen adung ake era tur klang po. Keng kampli kang chap alu klang luma. VVPAT along ke klang kang chap alu apai lang ignoi. Haladak nang lining ke hanga bang puamen mate ang tek klang luma. Labang so kang chap alu achet second troxian si klang chonji. La so apilo te amina chi thui pen che beng pet si siang deng along che thap dam thot po. VVPAT ke isi akimi che thang klong adi chilo. Nili inut det pia mekar la pen nili che chini. Komata phansi vote ke jok vek ma la pen. Nili theklong lo kopima ning ke the klardak chengbarkri ke jokvek avot ning ke hang abang phua phan lelu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo lasi vote ke joka hemar lo pen barbe ya prang e phong VVPAT along patini te kang tha laki ke mesen alam lo
jongsi electoral voter list along nang limen thap thelang puluti lapen nang li jongsi arkoi niphai isi inkoira sirkep an nang li arta ningkan khrenar kep choklu puluti polling station abial o aphan nang limen che thap dun pen democratic araida te non ke nang leji lok sabha election inkoira sirkep aput vote chok dun ignon Dihina mo ophibuthot birtalong wang thuiglo. Number 9 Amreng constituency kaparlo Meghalaya hoikedo Rongpangbong Hawara Radaphan Kapanongpi Rongpangbong State Dispensary Kimrang Det Pen Penangan Ingkan ke haladak Radatum keso kione joyke joywan pensi se chelang longlo Bon sitame ningkaning ko so setang lo bangso se ka chelang hemalong Dr. Atum Damdipin Lahenlo Rongpangbong State Dispensary ahemlo Sakhi atum pen sai ka chiklem clear ji kiding onga jok rikang hop thip sin non ke dunu daklo laso aphi sakhi atum ke do aquater long si puthot hormu hortar chitre kon thusi sai ki claim ji aphan ki cheng pon theklong hala dakle thota tar pang thek along ke tar atenge ada for finer cap apor pen anikang sam por phai hini an ke doctor che tonglong ji pu henlo chitame ahem ang hapa bang ke kai ke ta inkir kling hala dak arar atum pen ke than atenge chokidar abang chiklo I John pen ipong ansi ingpu pusi pachini kiso ki on e ke tan pik atum chitame dowai imu bak ke longji aphan chitame hamren ansi wang nangji laso ajoke ongdung atum ke dowai ingprim ka chipi awar sai long lepin pen si kiso pen kiti ki jang nang lapuson ta do piklo pusi pachini labangso Rongpangbong dispensary laso kangkir cek mane lake arjiding olo pule pudam stame bonta asukidar atumbang chikloyon pen epong ke bangbok sitame ladake ahoka ke dake doktor lapen ke nurse dowek nai aporlo bonta doktor nurse ke apialamlo asukidar mata bangbe chikloyon pen epong an ke bang seta dowai ta abi ante nang le tu machinia tengke ladak doktor nurse la puta aphai ke duma laso aphai ke do lapen arjun longbom bonta bangbe latum kunarlo ke du latum hamren si dobom ante nang le tum lakisu dat un eda hote kunaro non man kisu ke chipon bom ke kisu chipon bom dilitum bangke dak hamren si halloween stame hamren si chipon bom lo lapen la towar ke no stame nilitum rong long methang kachuti ki kachor chongdat arat atum laso gari pen pu dondap chelang po lasi hamren si pon bor ibom lo apel tuning adjong MEC election aprang samela dak tisuhem asakimar alang men Robina BP alangi same kusum hanggape thai husi alangi aprang damnang lapen laso aprang same tuning hajong ta intihan sa pima same lason si aprang damnang lo lapen lason thak si kapre ladak akusu kan pithinang akusam do isi ningduk meme alam abangke uso chupathe so arlo atum apor pen hamren an nangki pale longle ajoine apranamui ke damnang lapuson tapinang an do tanglo pusi haladak arat atum pen pachini apong haladak arat pen sorkar aphan pachini sitame bangso se ke chilang ahem ke asap ta chilar un elang Siluni jan pen chokihila ka chelenga tower number lang roedung rong pia rong along aron ri pen koila ki phur forest department atum tower adung hetta thekdun long ledet pusi penang cherok tokara atum pen pachini laso alama puthak jangmini bhai pliar ni ko an ahok ma pu pherang ke atum pen ka humri da mahut JCB humbli thek tam long lapen koila ki phur tang kapang som abuita thek tam long pusi pachini lapen isi kama udame me alam abangke number rong pi arong ke siluni jan pen choki hola ka chileng atowar adung amachi aron re pen koila ki phurlo bonchitami koson si forest sai kam atum ke thek dun long le detma puta number rong pi arong arara tum pen kar chupado Ada birda bangkela pon sing tomponiglo dome thakme kurwang thu